Maya pat magrasyang abak po kay katamongan. Kanidi pong aldo ngay ni pagbususyan tayo ing solemnidad ding katawan at daya ng Kristo. Kambeda po ding kay katamong pansariling kapag nasan kaniting misa, iabetala po ding makatuwi. Para king kapasalamatan dari, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez and family, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon and family, Celi Francisco Zeler and family, Ferdinand Lising and family, Beatrice Layug, Katu and Bondok family, Nina Pangan and family. Para King Aldod ang Kebaitan, Father Elmer Jose Dizon at Father Marcelino Mandap. Para King Malalagwang Kapaldanan dari, Rosario Di Marukot, Brother Pat Ahos, Rolly David, Megan Centenio, Felipe and Corazon Fajardo, Mark D. Cliner Bayani, at Elmi Ronquillo. Para King Special Intention dari, Ditz and Lita David and family, Jesus Punzalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rizalina Tolentino and family. Para King Sablang Kaladwa, King Purgatorio at Ding Kaladwadari, Domingo Sr., Lizel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Barbara Angel, Nicolas, at Jenaline Freyal.
Kinlagyo ng ipampo ng anak, ampo ng banal Espiritu, ing grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, at ing pamakyagom ng banal Espiritu, mantabi kay kaingan. Maya pa aba kay kaingan po. Aldo Domingo, aldo ng hapong Ginoo, aldo ng pamitipon-tipon tamo, anting mikakapatad, anting pamilya ng Diyos. King aldo pingiti, o hining kaya katanggaganakan, ing solemnidad ng katawan at daya ng Kristo. Nya bang katabi, betayng matampang nga pagmasusyan, si siyan tala pareng kasalanan tamod, manyat pantawad at pakalulu, king hapong Ginoo. Ginong Jesus, karing tanda ning tinapi at alak, babiyaming kabilugan mong sarili kaya kami, Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, babiyaming kaya kang sarili kaya kami, banibiyami ing kaya kang sarili king metong at metong, Kristo pakalulu. Ginong Jesus, king pamanganing Ikaristiya, pisasan metongan mo kengan, king kasunduan, ning alangkupa sa lugod kaya ka, at king metong at metong, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang totoo, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alangangga. Manalangin tamo. O Ginoong Hesu Kristo, sa sambanda ka, igang mabibiye, busal miking sakramento ning katawan mo't daya. Kaniting Eucharistia, ikasaning maging sikanan ming mibiyebye, king miseryo ning kaya kang pangayatyo. Adaon miya sana king impaming atsubanwa, ing pirasong tinape, ning alang pamisagsagan na lugod. Adaon miya sana karing kaya kaming kapatad, ing metong abye, mitugtog king malugod na kasuywan, king kayarian ano ka mabibye, kambening ipa, ading banal Espiritu. Metong nga Diyos, manggaman king alangangga. Pamamasang iba't king libro ning Exodo. Inyong may balik ya Moises karing tao, selitanangan karelo ing sablang yuyutos na't patupad ning Ginoo. Ngarangan may kibat king metong mong siwala, tuparan milangan ding sablang kautusan, abinye ning Ginoo. Binili nangan Moises king metong akasulatan,
ing sablong inutos ning Ginoo. Itang kabukasan abak amaranon, mitalakad yang metong altar king lele ning bundok, at sakaya mitalakad labing adwang asyas abatu. Ing balang metong kareti, mangayin tulid ya king metong karing labing adwanang tribo ning Israel. Kay bat, tinuruyang mapilan akayanakan alalaki, ban mampang sakripisyo, karin para king Ginoo, at midawon mapilan abaka, bilang sakripisyong pisulwan-sulwan. Kinwa ng Moises ing kapit na king daya, at binili na karing mga ragol alulanan. Sinabog na king altar ing mitagan. Kay bat na nito, kinwane ing libro ning kasunduan, at binasa ning masikan karing tao. Ngarang may kibat ding tao, tuparan mingan at daptan ing sablang inutos ning Ginoo. Kinwana kanitang Moises ing daya karing lulanan, at pisikanano ring tao. Ngana karelo, itiyo ing daya ning kasunduan, at tinatag ning Ginoo, kambeyo kanitang binyeno, reting sa kautusan. Ing amano ning Ginoo. Kuanan ke ing kalis ning kaligtasan, at maos ko king lagyo ning Ginoo. Nano ing malyari kong ayampang king Ginoo, king sablang mayap ade patano kanako. Kaya kakuyang iyampang, alak amanyaman, bilang kapasalamatan, king binyenang kaligtasan. Panandaman ning Ginoo nung ing metong karing memalen no, Mateo. O Ginoo, ako ing kekang talasuyo. Susuywan da ka antimo ing pamanyuyo na keka, ning kanakong indo. King kamatayan, linigtas mo ko. Keka kanakong idawon, ing ayin ning kapasalamatan, at ang panganan king kakong panalangin. Ding kakong pangako king Ginoo, kakulang tuparan, king katipunan ding kekang memalen.
Pamamasang ibot, king sulat karing Hebreyo. Dapot, ngeni dinatang nei Kristo, ing matas a saserdote, ning bayong kasunduan. Ing toldang gagamitan no, lalo yang maragul at alayang kalupo. Erege waring tao, nga na wari, eya kabilang karing lelangan, keti king yatu. Misan niya mo linob, king kabanal-banalan, alugal i Kristo. At ito, sapat na para kapilanman. Era daya ring kambing, at beserong baka, ing darala ng dinawon, anting sakripisyo. Nune, ing sariling daya no, at apakyabutan no, ing alang-anggang kaligtasan para kaya katamo. Nung indayara ding kambing, at ding toro, at ding abu, ning dumalagang bakang dilukan, pipisik daw karing taong lalawen ng midusingan ning batas. Malilinis la, kisablang dungis ning laman. Lalong maygit, palak kaniti, ing arapat na, ning daya ng Kristo, aking kapamilatan, ning espiritong alang-anggang dinaon na, ing kayang sarili, bilang ganap a sakripisyo king Diyos. Ing kayang daya, ya ing makalinis, karing puso't tamot kaisipan. Ban manibat kisablang dapat, aalang kabaldugan. Asoywan taya ing Diyos amabi. Uli naniti, i Kristo, ya ing talapamilatan, ning bayong kasunduan. Banding sablang inaos na ning Diyos, kamtanda ing alang-anggang kalam, apengako na. Malyari iti, uli ning kayang kamatayan, ame kapagligtas karing tao, king miyayaliwang kasalanan do, kaniting makasakop lapa, king minunang kasunduan. Ing amano ning Ginoo. Ako'y mabeti na peti ni paibat panwa nga naning Ginoo. Ininuman mangan kaniti miyapilan Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. King mumuna ng aldo ning piyesta, ning tinapia ng lebadura, aldo ning pakamate biserong tupa para king Paskwa. Kinan di Jesus ting alagad, no ka rin mo buring isa jaming apunan mo para king Paskwa. Tibura na lang Jesus, ting adwa, karing kayang alagad, kambinan iting panabilin. Munta ko king syudad, sa lubungan na kayo karin, ning metong ataong magdalang bangang danum. Tukenye king bale sa langyana, at sa benyo king makibale, pakutang naning maestro, nuya ka rin kwarto,
api panganan miring kanakong alagad king apunan ning Paskwa. At iturunay kay kayo ing maluwala sa kwarto babo. Makayayos siya. At kompleto gamit. Karinyo'y sadya ing apunan tamo. May kularing alagad at mintala king syudad. At ikit ding sablang lerawan ng Jesus karela. At si Jara ing apunan na ning Paskwa. Kabang mamanganla, kinangwayang tinapi Jesus, pe pasalamat siya king Diyos. Pe miraso na yung tinapi at binyene karing kayang alagad nga na. Tanggapan niya, itiya ing kanakong katawan. Kay ba't nanita, kinwaning kopa at pe pasalamat siya king Diyos. Binyening kopa karela at minumlangan. Sinabi ng Jesus, itiya ing kanakong daya. Ing daya na ning kasunduan, ing dayang mibubu para karing dakalatao. Ing katutuan sasabihin ko kay kayo, ako pasibayang minum, kaniting alak, ang kaking aldo ay naman ko, ing bayong alak, king kayarian ning Diyos. At kay ba't ding kinta, ing metong adalit, mintala king bundok, ding olibo. Ing mayap ng balita ng kakatamong kaligtasan. Mayapayabak, pasibayo, kakaingan po. Morning. At pakatipunta na naman po, Domingo ngini, kasi para kaya katang Katolik yu, iti ing aldo ning apong Ginoo. Aldo ami tipon-tipon tamo. Bang kanita, ganakan taya, ing ginutang Yesu Kristo, ing buong biyena, ing kasakitan, kamatayan at pamanyublinang mebye. At maniwala tampot ing Katoliko, bang manatiling pamigaga nakakayalikwan iting sakramento ning pamisulusulu, king katawan at dayana, awsan tangin ning Eucharistia o Misa. Nung napansinan niyo po, ing kaya katamong pamitipon-tipon, ay kabud singing and dancing, o praise song sa terak-terak. Noon metong yang pamisulu-sulu, king metong apamangan. Actually po yung metong katoliko, may converting katoliko, sisir ng experience na tikine kanoimana, ameragul keng ngaliwang sekta. Misan para lawin namo ng makananing pamangadida rin katoliko. At kay ba't da pong ita, dela na pisamba ni mana, kay ba't nanita, kinanay mana, nanong nga pansinan mo keng pamanyambada rin katoliko. At metong yamo po ing apansinan na ning metong ing imang ay ni ay namang katoliko nga na it is a meal nga na metong yang pamamangan ing hatanda na ning pamamangan itang pamag-share keng pamangan at ito naman po makanya yung kaya katamo likwanan ning apong ginini bang pisulusulwan taya ing biyena biyena kaya katamo king askening tinapi ampo pang alak para kay katamo, do istura yung tinapi po pang alak, king misa, king konsegrasyon, manaliwaya ing essence na, tang substance na nga napin. Niya mo tinapi kabud, nun maging katawan at daya ng Kristo. Siguro ini, para nano, bang maging pamangantay nga pong Ginoo, ing kayang aral, ampoy sarila mismo, maging sustansya nening biyata mo. At San Pablo sabiana, kaniti, mabubuo tamo ang ting katawa ng Kristo. Ngayon kakanantaya, burin sabihan, ing biyata mo tatransforman king biyana. Bangita mo, anting aguman, ding talatuki kaya, katawanan tayo, king biye keti king yatu. Anya, metong pong masating apigunaman, yapi nining tinape. Impong Rappler, ketang last year, at niyang pepaluwal observation,
tungkol kay katang Pilipino. Pepalwalang itong article. Uling may nga malmaling panyaliwan, mag-umpisa pa last year, 2023, gasolina, abyas. Nga pansina na kano, ring Pilipino, mas gumasos la para king abyas, kesa king ulam. Siguro, siyempre, mas basic king abyas. Kesa king ulam. Itang Pilipino, yang alang ulam, sa tating kang nasi, diyan pang dinamihan dita kayasin, ang popantoyo, pwede na. Mas magkasakit tang mamangan, puro ulam, alang nasi. No, ati na pong makagawa kaya katamo kanita, pero mas kompleto ya, ing pamamangan tamo, nung ating nasi. So, very basic ya, ing nasi. Ya kasing staple food tamo yan. Ing nasi ngayon, awsan tang staple, ang pang basic kaya katamo. Ing katumbas na kareng Hudyo, kareng Israelita, tinape. Ina naman, elang makapangan, alang tinape. Palagi ang atsyong tinape. Inya, para gamitan nini nga pong ginukit, ang tawli nga po na ning tinape. At ibiyene kareng alagad na, iting ka na akong katawan na. Tinan mo sabihan, makanan niya ka basic ing tinape, makanan niya ka fundamental at staple ing nasi. So, sukat makanan niya kay katamo. Inga pong gino. Anya, king pamalanggap tamo, king komunyon, potang magkomunyon tamo, inipapasag tamo na essential ya, mahulagay at matimbang ing ginu king biyatamo. E tayo pwedeng echepwera. May nga ring kamangan alang nasi. So kaya katamo, eta ko mabiyeng atamo nung alaing apong gino. Essential ya. Kaya pwedeng tanggalan at ilako. Dapat, bali po, napon, at ko nga basa naman, ing pamag-aralan naman ng HSBC. Metong niya po atang bangko yung HSBC. Metong yung Hong Kong bangko based in London. HSBC. Inga pansinan naman ng HSBC, this year, nga nang magkomento ng HSBC, the Filipinos spend less on food and clothes. Then, itamo ka ng Pilipino, medyo may bawas in pamangasas tamo king pamangan, ampo pa king imalan. Kaya beko po kareta. Bebasa yung gastos king pamangan ampo pa king imalan. Potang mag-shopping kayo. Potang mag-mall kayo, nanong keraklan kaya kayong sasaliwan. So, ini nga pansina ng HSBC. Dapat, nung may bawas ing pamangastos ding Pilipino, king pamangan, ang popaking imalan, miragdag naman kano, 10% ing pamangasos na rin Pilipino king non-essential. Itang importante. Kasi importante yung mamangan ng pong imanan eh. Pero ngayon may bawasing pamangasos na karetang essential na reta, kibit na rin Pilipino yung pamangasos karetang non-essential. Nandiyan ngayon may saliwan kumabiyan na kaman. Nano la rin nga na. This was in stark contrast to more than 10% growth. Biro mo, 10% yung kinatas na ning pamagastos na rin Pilipino kareting bagay. Mumuna, mas gagastos la kareng restaurants. Sabi ko po kareta, mapag-samji kayo, mapag-bikings, hotels, retang mag-staycation, nakulang mamunta-munta. Recreational goods. Nung na naman yan, mag-swimming laman diyan, o na naman pialungan, o kaya mamuntala ka rin makalibang lugar. Gastusan din yan. Toys, nga nagbana ng toys yan, siguro pialungan. May aliwang klaseng pialungan na pati nabe siguring gadgets. Demping aliwang ima, dati magkuhaho lang yan, gadgets na rin pepilungan daw. Ren, yung gagastusan daw. At nga na instruments, siguro musical instruments, o na namang instruments.
Books, ba? May iligla rin Pilipino kareng libro. And services nga na like gyms. Dikit ko naman po, meron ka na rin gyms. Dati lang naman masyadong gym. At transport. Transport. Siguro, rin mamamanyaling motorsiklo. Agyang second hand niyang sakin. So, ining Pilipino, balang biyamasa ng pamangasos na karining essential, dela na ining dapat gasonan kitang essential, kareting bagay-bagay nga rin. Para na ano? Nga na, even in challenging times, the Filipino consumer has gone beyond covering the bare essentials. Linampas niya nga na, he went beyond. Kita mong what is essential. Makukontento yung Pilipino, kita mong nung nanamoy itang dapat importante at maulaga. Higitana na italalampasanan na. Happy naman, kaburi mo naman mong kakamo kitang makanta, kailangan mag-level up ko. Mag-level up na rin Pilipino nga na. Nalakabod, bala mo, sumengan la, yapi na. Itang sahig, isang kahig, isang tuka. So, yung sasabihan na nini, nga na, has gone beyond covering the bare essentials and is now spending on goods and services that make daily living more convenient and perhaps nga na, more fun. Ing buri na sabihan itang Pilipino kano, totoo, may bawas yung pamangasos kitang pamangan, pibale-baleta mo, malan, dela tayo ka rin ng aliwang bagay to make life more convenient and comfortable. Happy naman. Ito nga kayo na, kadyang iya mga, natinyasang motorsiklo Mamyalong lasang games da, agyang mo na papagapunan. Pumakanya karin la gumastos. O de nga liwa, maglibot nung maglibot. Agyang popcorn niya yung kakananda, balilibot da. Yung importante, may kapamasyal da. O kaya, timo ka pa rin niya, no? Mamanyali lang portable electric fan, tang rechargeable po, tang kay brown out bigla. Essential, pwede kang kumabiyad, diyan nga natin. Pero now, Filipinos spend ka rin items sa rin. Air condition, matikawa rin ang lakang air condition. Sakin, leng sakin, diyan nga naman. Pero ini, para na, no? Nga na, to make life more convenient and fun. At para ka na ako, comfortable. Comfortable. Kailangan naman mag-level up tamo. At yung observation na ni uling ini nga na, mas tatasla antas pamibiyeberen Pilipino, darakal ang middle class. Patsiyamig middle class ka kasi itang in comfort kimbe yung kaya mo. Gastusan mo rin pera mo to make life easier. At kabuli mo naman magkakasakit. Ngayon ating kang panggastos. So tayo mo gastusan para mas mayan yung pamibiyebye mo. Kaya sa aking mga yataki, kas na pumong kalisangan. Kaya sa aking mga stress ka, kapi naman gumasos para may kaswelo ka, para malibang ka. Kanya niya pupunting SHBC. At siguro, ingapong ginupo, iyang kaya katang pigugunaman ngayon, iyang bilang kaya katang pamangan. Iya mo kontento ketang, He is our essential need. Kalupaning pamangan. Kasi He is more than what is essential. Agyang trivial matter mo, petty things, nga pong ginupedi ang itransforma na sarili na ketang makanta. Kumbaga, mo pamangan na kailangan tang kanan. Pwede yung gadgets, ama kalibang. Pwede yung motorsiklo, adala na ka kaya ngaliwa lugar, kailangan mo. Pwede yung recreational games, madi-stress ka. Ini nga pong Ginoo, He goes beyond ketang ibiyan na kaya katamo itang maulaga ang pang tuturing tang importante. Nune, dakalya pa pwedeng ipagkalob at ibiye. Nararawa na ning tinape. Nararawa na ning pamangan. He can give everything that we need in life.
siguro po itang metong nga kanta, kakantada rin kaya katang kapatid na charismatic nga na, si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. Ini po, aliwa muling mabsita mo, agyan retang mga lating bagay that we need in life. Kakapwa na, pagkalub na. Kasi nung kabut ka na siyang po pang ulam, mga kaldo lalabas ko, okay mo. Pero, po, mga ng ka pa, mga palipit ka pa, at siguro maniwalata naman po lang nga nakataning Diyos, ebang magkasakit, ebang mga bayat nan kimbeke tiking yato. Ano ebang maging masaya tamod panatag, kaya kabaning biyata mo. Nga na, itapat pong kanta nga, si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may lakas. So, He can be our strength. Aliwa mo itang mahulaga, importante, He can be anything to us. Anya pong anak ko, siyempre imam po itatang ila pong magusto keng pamangailangan, tisosopan date. Itatang ko, manintunan niya, King Subic. So, kaya bemiya mo, weekends. Yang manintunan, ima ko yung mag-budget. At later on, iya pong mamahala ka rin malating business atang kada rin pengari ko. Metong hasikan, ang po paretang trucks, mi kanta. So, may partner na rin tatang ang po ima. So, itatang ko, he became a good provider. Kaniti at ima ko, he became a good manager. Itatang ko po provider ya. On the weekend, kaya bemiya, inyang meragul na kami, aliwang mo itang pinrovide na yung pamangailangan, which is very essential. Na importante keng papil ng tintatang tingpengari. Pero, niyang meragul kami, maging kakyalong miyang basketball. Kapimpong miya king bale. Aka-tennis body ke. Dini, naman importante keng papil na. Diyan alalo, yung maulaga itang kayang papil bilang provider. Pero, being a playmate to all of us, apat kaya pong lalaki, panglimaya, metong nakentim basketball. Isang Domingo, mamiyalong kengan. After the Mass. It added colors, fun, king deming may kakapatid. Kanako po, personally. Trivial, not that very important, pero it made life more fun, convenient, comfortable kaya kami. O yan, makanya po yung apong Ginoo. Makukontento kitang He gives us what is essential. Nanay kitang everything that would make life beautiful and comfortable. At siguro po kaya katamo, yan, tatanggapan tayo nga pong Ginoo. Sabi ko pinandin, siguro nakatamo bang pasaya na katamo, kailangan tang sustansya kingbe, palakasan na katamo. Nane, isang kan mo na para buklura na katamo at maging metong tamo, maging katawa na katamo. Ating balang metong kaya katamo kini, kapamilatan tamo, itang kakatawan at katawa na kini. Makasawap tamo to make life convenient, comfortable ka rin aliwang tao. Eta naman talaga, itang peka mahulaga ka rin aliwang tao. Pero we can make a difference. Ketang malating bagay, apilitang idake. Kaya tingko pong dandaman na tao, makapunta Manila, nung kaya bay kumpari. Okay, kumari, buri na binepay kumari. Diyan nga lang naman ni kumari po'y kumpari, pwede naman. Naman mate, naman sakit. Mas buri ng achita, kumpari. At kanita'y kumari po'y kumpari, naman essential ketang tao nga ita. Pero itang presensyada, itang pamanantabeda, kining tao ngay ni.
it adds, it makes difference. Kembien, mas panatag ya, mas pilmiya, mas secure ya. At tinipin po yung sasabihan ng apong Ginoo, kaya katamo. So, itamo nga, kalupan ng Ginoo. Ayan, mekad etamo ay bitang, itang, the very basic, most fundamental. Pero, itang mga lati, pwedeng mamiyay convenience at comforts, karingaliwang kapatid tamo. O ita, baka sakali king binyan ng grasya ng apong Ginoo, we can be of help and might make life easier for our brothers and sisters. Eta naman sa kupan ng papili nga apong Ginoo, iya pa rin ng biyatamot lakas na si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may saya. But itamong sisesen na, karengaliwang tao, we can be instruments of making life more comfortable and more fun. Amen. Ngayon po ipasag tayong kaya katang kasalpantayan ng kin Diyos, nga ta sumabi, sasalpan tayo ko kin Diyos, pang mayupayang tutu, at kang Yesu Kristo, ang anak ng bugto, nga ginuta mo, makatipod taketi king lagyuning sinuling mebye ginu at sa salpantayanan tamong at tsuketi busal tamo kambening kayang amanot ning pamangan na tinuman ning kayang sarili king lubos sa kapanaligan manalangin ta kaya ngatang makibat Ginu pakisan metong mo kami king lugod mo. Para king iglesia ning Diyos, ing balayaning Diyos, baniing kapag masusyan king Eucharistia, pakisan metong nakatamong may git pang matalik king ginutang Heso Kristo, at papanatilya nakatamong sumulong king keyang wangis, ipanalangin ta king Ginu. Para king yato, anong nuta mabibye, ban manibat king panaslag ning aldo, ang gana king panalbog na ing banala sakripisyo, midawon yo king Diyos, ipanalangin ta king Ginu. Para karing sablang Kristiyano, ban ing matampang pamagmasusi king Eucharistia, pagkaluba nakatamong sikanan sumuyo, king yatong iti, kapamilataning pamangawata kaniting alang patanat susulong king pamaging yato ning Diyos, ipanalangin ta king Ginu. Para karing Kristiyanong melili, king dalan papunta king pisamban, ban atalastas da king nung alayo ing Eucharistia, ela malyaring mabiebye anting Kristiyano, ipanalangin ta king Ginu. Para king komunidad ning kekatang parokya, ban itamungan sumulong tamo, king pamamye ulaga at lugod, king banala Eucharistia, ban kapilan man, eta dumayo kaniti, ipanalangin ta king Ginu. Ngeni, adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginong Yesus, kabilugan da kang pusong pasalamatan para king maula ng kalam ning Eucharistia. Pakiramdaman mo kami at pasignangan king katawan mo't daya,
Ban apatutwanan ming pangatsumo kaniting kekeng yatu. Maging ginura ka sana, ngini at kapilan paman. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatid, baniting kay katamang daw, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos, mayupaya.
Ginoo mananasan ang ing tinapi at kalis sa darami at adnaking kekang iglesia, ing pamisan metong at kapayapan at atalakaranda. Tiyadan miking lagyo ng Jesus sa ginumi. Ing Ginoo manatili kay kayo, yat nayo rin puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos maipaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. King tauling apunan, kabang makaluklukya king lamesa, kambiring kayang apostol, dinaunin kayang sarili kaya kanting alang musing a kordero, ing matatanggap pa ay na babyaganap akapurian kaya ka. Kristo binyene kaya kamiting kapigaganakan, king kayang pamailasa, bani pagkalan na kaya kaming kayang makakabos sa upaya, manggaman king kapupusan ng panabon. Kaniting maulang sakramento, pakanan ming balayan mo, at pasiklangan mo king kabanalan. Baning pamilya ning meto ketawan, lumakadya king sala, ning meto nga kasalpantiyanan, king meto nga pamisamak ning lugod. Lalapit king ini, kaniting makapagmulalang sakramento. Ban makisulo king kekang dulong, at sumulong king wangis ning silubing mebya Kristo. Ing yato makisan metong ya king banwa, banikan ting baying dalit ning pamagdalang. Kabang sa sambandak at pupurian manggaman kapilan at ngaming kakanta. Kataas, kataasan, Hosanna, Hosanna, aking kakataas, kataasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa dating ayin, king Espiritu mo ban para kaya kami madyalang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinuha ng tinapit, pasalamat siya kaya ka. Pira sunay binyene ka rin kayong disipulo nga na tanggapan niyo iti ko nga nat kananye. Iting kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha ning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyaning kalis, kaning kayong disipulo nga natanggapan niyo iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karisablang tao, ban kaya mi patawaran na ring kasalanan. Napta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
Inyang inigaganakan mi o ipa, ing kamatayin at pamanyabli ng may biyening anak mo, daramya kaya kay ting tinapin ing biyeting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka, mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulub, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan may o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yatu, ban may ganap kaya kinugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mula naman, ding kapatid ming Pepay Nawan at Manayang Subling niya, lalo na yung talasuyo mong Monsignor Antonio, kambi de Violeta, Diosdado Francisco, Banjo at Luz. Ading alapang mayang unabye, tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaduluan mo kingan, gawan mo kingang karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, ing Birhenin doon ng Diyos, kambi ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupayang tatu, kaguming banal espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon madalang tamit mong kapaniligan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ning Ginoo kaya katam. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasawpan ing kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo, mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo ing kasalpantianan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, igang babibi at magari manggaman, king alanganga, ing kapayapan ni Ginoo man tabi, sana kapilan man kaya kayo. Ikakapatantangan po masyatangin ng pupugayang kapayapan. Kapayapan, kakaingan, kapayapan.
ing malugod at maganakatang Ginoong kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, doon tamang kimbirana, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka, dapat si kasming amano mo, pumayag na ako.
Manalangin tamo. O Ginuming Jesucristo, bamiye mo kaya kaming kaya kang katawan at daya king Eucharistia, anting meto nga tanda king agyamang ini, karake mo na kami king biye mo. Mananasan ang akamtan ming lubusiti, king kayarian, anong no ka mabibiyat magari manggaman, king alanganggam. Amen. By pintuling bendisyon, panagkat mo po, kempong Sabado, daratang lapureng Mother Butlers, kaya katang parokya, retong Mother Butlers, silang mamahala kayong pipiblasan mi ngayon, pupakaring makanya nagamit kayong pisamban, ding linens and other vestments. So kempong parokya tamo, magnasa tang mitalakad sarili tamong Mother Butlers, silang mamahala ka rin, karini, rening gamit, pasat puro tela, magagamit kayong pisamban. Yari tapong bisang at interesado kaya kayo, ay tapo babay, kempong Sabado from 10 o'clock to 12 o'clock, pong orientation. Pwede ko pong makyabe kaniting kasiwan ng filyo o hining pwede yung i-contribute kayong pisamban, lalo na po kayong parokya tamo. Nung interesado kayo po, pwede ko pong muntaking office, baka tasulat ako lagyo, tsaka siyempre baka tapo balamin ang pinalaring mag-participate kayong Saturday. Huling pota pumiras pong lunch, siyempre pakananda ko pong paugtuan, giyang manong bata mo mong bakang pong babi, kaya ba nanita patalakaran tanong pasibayo na o pwede naman pong pakamatera kong pabo, diyang kita mong pabuklat, ayos na kayo po na ang interesado, pwede kayo pong magkaiking office para akor ko lamila mo po ng pinalaring mag-participate. At sana pin po i-voluntary sarilyo kaniting bayong kasuywan king parokya tamo. Ang ginuman natilya kaya kayo, at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, mayari ning kapag masusyan tamo, umeta ng ini, luguran tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat at maya pa oras kaya kaingan po.